Yes, reka tubifurize kumerwa neza, reka tubifurize amahoro n'imigisha nshuti bavandimwe muryango mugari wa TV Duniani Kote. Turi ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa 12/2025 tugarukanye icyitwa updates zidasanzwe z'amakuru adasanzwe utasanga ahandi uretse hano kuri TV Duniani Kote. Ibintu rero bikomeje kugenda bikomera ndetse kandi ibintu bikomeje kugenda bihindura isura, ariko igihugu cy'u Burundi by'umwihariko n'igisirikare cyabo bakomeje kugenda bakwira imishwaro ku ruhando mpuzamahanga. Nk'ubu turi kuvugana mu makuru adasanzwe tukuzaniye, turagaruka muri operasiyo zidasanzwe zakozwe n'umutwe wa M23, harimo operasiyo yiswe ngo ni double operation cyangwa se operasiyo y'imberenge yakozwe n'uyu mutwe wa M23, bikaza kurangira yambuye igice cya Uvira uruhande rw'igisirikare cya FARDC n'abafatanyabikorwa babo, by'umwihariko abarundi banavugaga yuko iyi Uvira kuyivamo bidashoboka ngo kuko ari centre ya Uvira protanga ari centre ya Bujumbura ngo iza yiyongera ku ruhande rw'igihugu cy'u Burundi rwose, aho batangaza yuko ngo Uvira ari igice cy'iwabo ariko mu buryo budasanzwe kandi budasubirwaho. Ku munsi w'ejo twabonye mu masaha guhera mu masaha mu gitondo intambara ikomeye cyane, M23 yataka imisozi igize inkengero z'umujyi wa Uvira, cyane cyane ino misozi yegereye za Kiriba. M23 mu masaha asatira saa 7 hafi saa 8 tuza kubona yambura uruhande rw'igisirikare cya FARDC imisozi ya Kiriba, Kawezi ndetse n'ibindi bice bitandukanye by'ingenzi bya hano muri Uvira. Ubu rero bidasubirwaho M23 yamaze gukuramo imisozi ya za Kavimvira. M23 iryamye mu mujyi hagati wa Uvira. Ibi byakozwe n'umutwe wa M23 mu nyuma y'uko n'ubundi uruhande rw'abaturage batuye mu mujyi wa Uvira bakoze igisa n'igishoboka icyo ari cyo cyose kugira ngo bagire gutya rwose, kugira ngo bakore igisa n'igishoboka cyose kugira ngo bahamagaze M23 ize itabare bano baturage bari batuye muri uno mujyi wa Uvira, cyangwa se batuye n'ubundi muri uno mujyi wa Uvira. Ni ibyishimo bidasanzwe rero, ni impundu nyinshi zavugijwe n'abaturage batuye mu mujyi wa Uvira nyuma y'uko umutwe wa M23 wigaruriraga uno mujyi wa Uvira mu mbaraga zidasanzwe ndetse kandi mu bushongore n'ubukaka bwakoreshejwe n'uno mutwe. Ubu rero turi kuvugana biremezwa ndetse kandi bidasubirwaho yuko igisirikare cy'u Burundi, bamwe mu basirikare bagira kumbi hafi 2900 b'igisirikare cy'u Burundi bari mu misozi ya za Kiriba, abari mu misozi ya za Kawezi, abandi bari za Shenge, abari za Kirungu ndetse kandi n'abari mu misozi yindi itandukanye ya hano ku butaka bwa Kongo bari muri Uvira, cyane cyane ku ruhande rw'abasirikare b'abarundi bari muri bino bice. Biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko abasirikare b'abarundi abenshi muri bo bahunze ino Uvira. Turagaruka rero kuri operasiyo yiswe ngo ni double operation, operasiyo y'imberenge yaje gutuma M23 yambura uruhande rw'igisirikare cya FARDC n'abafatanyabikorwa babo, by'umwihariko n'abarundi ndetse kandi n'abacancuro b'Ababiligi, utibagiwe abacancuro ba Blackwater banashinzwa uruhare rukomeye cyane ngo mu kugambanira igisirikare cya FARDC ndetse na FDNB ku mirongo imbere ku rugamba. Ibi bibaye nyuma y'uko uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi FDNB, bamwe mu basirikare b'abarundi bagiye bashinza igisirikare cy'umutwe wa M23 ngo kugira uruhare rukomeye cyane ngo mu kwicwa kw'abaturage benshi barasiwe muri ya misozi ya za Kamanyura ndetse n'abarasiwe mu misozi ya za Sanje. Ariko M23 yo yagarutse icimaka nyuma y'uko ikuyemo umujyi wa Uvira. Ibi byabaye urugamba rudasanzwe ndetse kandi rudasubirwaho turi buze kugaruka. Ariko nubwo turi kuvuga Uvira, nubwo Uvira yafashwe nyuma y'uko uruhande rw'igisirikare cya FARDC, nyuma y'uko FDNB bahunze umujyi wa Uvira, aka kanya turi kuvugana urusaku rw'amasasu ruri kumvikana ahitwa mu mujyi ndani hagati muri Bujumbura, byatewe nuko icyitwa uruhande rw'abazarendo ndetse kandi n'uruhande rw'abasirikare ba FARDC ahitwa za Nyarubuye mu misozi ya hano muri Bujumbura hari kumvikana urusaku rw'amasasu. Ni icyitwa wazarendo ndetse kandi
n'uruhande rw'igisirikare cya FARDC bari kwisubiranamo na cyitwa FDNB. ni nyuma yuko batumvikanye cyane ku ifatwa ry'umujyi wa Uvira, aho bamwe bari kwitana ba mwana bavuga bati ni mwebwe mwagize uruhare kuba Uvira yafashwe, abandi bitana ba mwana bati ni mwebwe mwagize uruhare mu ifatwa rya Uvira. Ibi yuko byakomeye cyane, ubona yuko urugamba rwahinduye isura mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, ndetse kandi ni urugamba ubona yuko rwabaye ihurizo ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi ndetse kandi no ku ruhande rw'abafatanya bikorwa babo. Mu bwoba bikomeye rero hari amagambo adasanzwe yatangajwe n'uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye, benshi bavuze bati birasa no gusaba imbabazi. Ayo magambo yatangajwe na Perezida Evariste Ndayishimiye turaza kuyinjiramo tuze kumenya ese nayahe, ese agamije iki mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Turaza kwinjira rero mu byiciro byinshi by'amakuru adasanzwe turi no mu gihugu cy'u Burundi nyuma yuko abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi bahunze Uvira. Hari ibice igisirikare cy'u Burundi barunzemo ibikoresho ndetse kandi n'abasirikare benshi cyane FRDC, FDLR ndetse n'icyitwa FDNB birunze mu nkengero z'umujyi wa Bujumbura. Benshi bavuga bati ingabo za FRDC zananiwe kurwana mu mujyi wa Uvira, bambuwe n'umutwe wa M23. Tayari gahunda bafashe niyo kujya kurinda igihugu cy'u Burundi nyamuneka. Ibi bibaye nyuma y'amasezerano akomeye ya Washington ndetse kandi n'amasezerano y'Doha muri Qatar yemezaga yuko hashobora kuba haba agahenge hagati y'umutwe wa M23 ndetse kandi n'ihuriro ry'igisirikare cya FARDC n'uruhande rw'abafatanyabikorwa babo. Ariko ibi byose bije biba iby'ubusa kuko M23 bo nyamuneka nta miyaga na mike bari gushaka gushyiriramo uruhande rw'igisirikare cya FARDC, kuko M23 bo barakubwira bati gahunda dufite ni uguhatana ndetse kandi gahunda dufite ni ukurwana mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, ndetse kandi gahunda dufite ni ugutsinda tunatsindagira intsinzi uruhande rw'igisirikare cya FARDC ndetse n'uruhande rw'abafatanya bikorwa babo. Si gusa kandi nubwo imirwano ikomeye muri Sud Kivu, turagaruka no mu duce twigaruriwe n'umutwe wa M23 mu bice bya Warikare. Biravugwa yuko agace ka Buringa, imisozi ya Byungu ndetse kandi n'imisozi ngo yegere hari za Kisi na Mpofi mu byerekezo bigana mu majyaruguru ya Warikare hafi neza cyane na za Maniema, biravugwa yuko uyu mutwe wamaze gushingayo amatako. Byose turabyinjiramo ndani ya ndani, nkudondoshe nkubwire uko situasiyo ihagaze. Situasiyo ni hatari sana, urugamba rwakomeye cyane, urugamba rwabaye icyitwa magasa, urugamba rwabaye icyitwa ihurizo. Igisirikare cya FARDC, igisirikare cya FDNB, abacancuro ndetse kandi n'abandi bafatanyije ku rugamba bakomeje gukubitwa inshuro ku rugamba, ndetse kandi bakomeje guhondagurwa bidasubirwaho n'uruhande rw'umutwe wa M23 ndetse kandi n'uruhande rw'abafatanya bikorwa babo. Ukurikije buryo ki intambara ihagaze, uru rugamba ndababwiza ukuri ko rwose zino operasiyo zakozwe ngo ni operasiyo imberenge n'izindi operasiyo zagiye zikorwa zitiriwe amazina atandukanye ku mirongo imbere ku rugamba. Ndababwiza ukuri ko ari operasiyo zaze zica impaka mu buryo budasanzwe kandi budasubirwaho. Si gusa kandi turababwira umubare w'abasirikare barenga hafi 119 bahise batabwa muri yombi, harimo n'abaofisiye b'igisirikare cy'u Burundi nyuma yuko uruhande rw'umutwe wa M23 rwigaruriye ibice byinshi bitandukanye bya hano muri Sud Kivu, cyane umujyi wa Uvira, umujyi wa kabiri umujyi wa kabiri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nyamuneka ibintu bikomeje kugenda biba ikibazo gikomeye cyane. Umujyi wa kabiri ku ntara ya Kivu y'Amajyepfo, nyamuneka ndetse kandi umujyi ufite icyo sobanuye. Navuga yuko ifatwa ry'uno mujyi niba amakimbirane hagati y'umutwe wa M23 n'igihugu cy'u Burundi yabakomeje, navuga yuko iki ari ikibazo kigiye kuba ihurizo, kuko navuga yuko igihugu cy'u Burundi kigiye kwicwa n'inzara ku rwego rudasanzwe, kuko nagiye mbabwira ni M23 yagiye badondosha ibabwira amakuru uti nubwo igisirikare cy'u Burundi kiri kugerageza kugaba ibitero, nubwo kiri kugerageza kwinjira mu misozi myinshi itandukanye ya hano muri Uvira, bakagerageza no gufunga ibice byinshi bitandukanye birimo ibice by'iminembwe, igisirikare cy'u Burundi abamwe mu bayobozi bakomeye ba hagati muri Alliance Fleuve Congo ba M23 barimo ba Bertrand Bisimwa, barimo ba Colonel Nanga,
barimo ba Sultani Makenga bagiye babitangaza bavuga bati twebwe Uvira tuzayifata ndetse kandi nitunabikora tuzabikora mu buryo bwa kinyamwuga ndetse kandi tuzabikora mu rwego rwo kurengera icyitwa societe civile y'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi rero bikavugwa yuko umutwe wa 23 bitangazwa ndetse kandi byemezwa yuko uku guhunga cyangwa se uku gutangwaho itegeko ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi ngo abasirikare ba FARDC n'aba FDNB bahunge igice cya Uvira biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko bishoboka yuko indege ziri mu bwoko bwa Sukhoi 25 n'indege ziri mu bwoko bwa drone CH4 ndetse kandi drone ziri mu bwoko bwa kamikaze zishobora kuba zagaba ibitero mu misozi n'ubundi uyu mutwe wa 23 wigaruriye irimo umusozi ya hano muri Uvira. Birumvikana yuko uruhande rw'umutwe wa 23 rufite imbaraga ndetse kandi n'ubudasa budasanzwe mu buryo bwo guhangana n'ibitero bidasanzwe. Biravugwa nguko ngo uyu mutwe ukimara kugera mu misozi ya hano muri Uvira hari uduce bivuga yuko twubatswemo icyitwa GPS jamming. Izi GPS jamming zigamije kurwana n'ibitero by'indege za FARDC mu rwego rudasanzwe kandi mu mbaraga zidasanzwe. Ibi bice rero byubatswemo icyitwa GPS jamming hano muri Uvira biravuga yuko agasozi kitwa Kalungwe, umusozi witwa Muheta, agasozi kitwa Katongo, ahano zagomba na Kitu twabonye abarundi birukanka bajya gufata amato bambuka ikiyaga cya Tanganyika bisubira iwabo. Aha hitwa za Kitala, ahitwa za Kilungu, umusozi witwa Shenge, Kayaja, Mwange, Kibondwe na Kiloma na Kavimvira ndani ya ndani. Ngitwa GPS jamming cyamaze kubakwa n'umutwe wa M23 ni mu buryo budasanzwe ndetse kandi budasubirwaho mu rwego rwo guhangana n'ihuriro ry'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse kandi n'uruhande rw'abafatanyabikorwa babo. Ukurikije buryo ki situation ihagaze ibintu byakomeretse kandi ibintu byahinduye isura mu buryo budasanzwe ndetse kandi budasubirwaho. Navuga yuko M23 yongeye guca impaka ku mirongo y'embere ku rugamba. Navuga yuko umutwe wa 23 wongeye kugaragaza ingufu zidasanzwe ndetse kandi mu buryo budasubirwaho uburyo bwa kinyamwuga M23 ibikoranye. Navuga yuko rwose ibi bintu byo 23 ikoze byari byiteguwe na buri muntu wese wavugaga bati mu gihe M23 yaba yarabashije kumanuka imisozi ya za Bugarama hariya mu misozi ya hariya za Bukavu imanuka ku muhanda Route Nationale 5 imanuka za Bideka n'ahitwa za Rubarika yerekeza mu byerekezo bya Ruvungi, Ruburure, yerekeza za Kisozi n'ahitwa za Kabumenge. M23 igafata ahitwa za Kakamba, igafata mu misozi yegereye ahitwa za Ruberizi, igafata ahitwa za Kawezi, igafata za Kiriba. Bati kigiye gukurikiraho nugukuramo Kavimvira. Ngira ngo rero murabibona yuko M23 icimaka ku mirongo y'embere ku rugamba icyitwa Kavimvira Totoritombe cyamaze gukurwamo n'umutwe wa M23. Twavuga tuti kudeshapo ku ntare zasarambwe, ariko nanone dushishikariza icyitwa societe civile y'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo yahariya muri Uvira bareke kugira ubwoba kuko uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi bamaze guhunga ibice by'ingenzi. Nubwo bivugwa yuko bishoboka yuko icyitwa abacancuro b'ababirigi ndetse n'icyitwa abacancuro b'aba Blackwater nyuma yo gukubitirwa ku mirongo y'embere ku rugamba n'umutwe wa 23 biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko aba bacancuro bashobora kugaragara bakoresha indege za Sukhoi 25 n'indege za drone ziri mu bwoko bwa kamikaze CH+ mu rwego kugira ngo bongere bagabe ibitero ku ruhande rw'umutwe w'intare za Sarambwe. Ukurikije buryo ki situation ihagaze ibintu bikomeje kuzamba ndetse kandi ibintu bikomeje kugenda bihindura isura. Ukurikije buryo ki situation ihagaze amakuru atugeza aka kanya biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko umuhanda Route Nationale 5 uva hano za Kiriba umanuka za Kavimvira M23 imirongo y'abasirikare benshi cyane ndetse kandi n'ibimodoka bya muzinga byagaragaye bitonze umurongo cyane mu buryo budasanzwe kandi budasubirwaho. Iki ni ikimenyetso kigaragaza yuko M23 badashaka gutuza ndetse kandi badashaka no guhagarara na gatoya, aho bavuga bati mu gihe Uvira yavuyemo igisigaye ni ugutangatanga imisozi y'iminembwe, umurundi urimo tukamugira ifumbire
tukamugira ifumbire y'amashyamba ya hano muri Minembwe, tukamugira ifumbire y'amafamu ya hano muri Minembwe, inka z'abaturage batuye muri Minembwe zikazajya zibona uko zirisha ubwatsi. Nyamuneka bwarakuze neza aba barundi basigaye mu misozi y'Iminembwe babundabunda mu misozi ya hano muri Minembwe, cyane cyane mu byerekezo bya hano hafi na za Karembere mbe hano za Fizi, ababunzabunze mu byerekezo bya Kurishonge n'ahandi hatandukanye, bati igisigaye ni ugukubita tubababaza, kuko urabona yuko mama 23 ino operation bakoze yitwa ngo ni operation yitwa Imberenge, ni operation yakozwe mu buryo bwa kinyamwuga ku rwego rudasanzwe. Ariko ku murongo wa telefoni hari umuvandimwe mfite uri gukurikiranira hafi ibyabera muri bice, ariko cyane mu makuru yimbitse araza kutudondosha anatugeza mu misozi hara muri Kivu y'Amajyaruguru, atubwire uko situation ihagaze. Bwana munyamakuru uranyumva neza? Turaza kugenda tugaruka ku ngingo z'ingenzi z'amakuru menshi agiye atandukanye, ariko Bwana Karimba, yes mbanze nsuze abadukurikiye mbatera yamo mbabwira habari za masiku, ndugu zetu kabisa, tuko pamoja uko banyumva kabisa, mbanje meze neza, zanye amakuru y'ubwino n'ubwiza mu bice bitandukanye by'intara Kivu y'Amajyepfo, intara Kivu y'Amajyaruguru, nk'uko twemeje ko iyi ntambara tugomba kwirwana mu itangazamakuru muri rusange. Twese cyane rero ingingo z'amakuru yacu, Bwana Karimba, abaturage bahariya muri Sud Kivu bakomeza kwibasirwa n'imirwano mu bice bigiye bitandukanye. Ni imirwano ikomeje gusakiranya abarwanyi ba M23 ndetse n'igisirikare cya FARDC n'abafatanyabikorwa bacyo. Hari amwe mu makuru namaze kugenda anohoza nahawe na zino mboni dufite mu ntara Kivu y'Amajyepfo, Akayanza, Munanira, Kirungu ndetse n'ahitwa hariya muri Uvira, hafi ya Uvira, nuko hari amakuru angeraho avuga yuko hari indege za M23 za drone zamaze gushegesha mu byo bukomeye cyane ibirindiro bya FDNB, FARDC ndetse na Wazarene. Ayo makuru nayo ndagira ngo tugende tuyava imuzi n'umuzingo. Ibi rero bikaba biri kugenda biba mu gihe ku mpande zombi bose bakomeje kugenda barwanira muri ya misozi ikikije Uvira. Mu gihe M23 yifuza kwinjira Uvira, nyamara Wazarendo FDNB FARDC bamaze kwibera ibamba mu buryo bukomeye cyane. Ibi turabigarukaho. Uraza kunyemera hari andi makuru nagiye mbona kabisa, nagiye mabwa na bamwe mu bataramu kabisa b'imbere cyane hariya mu ntara Kivu y'Amajyepfo. M23 rero hari amakuru ambwira yuko ngo yaba igiye kongera kwataka bundi bushya agace ka Fizi. Aya makuru urayafite? Aya makuru ndayafite, turaza kuyagarukaho kandi tubihuze n'ibiri gukorwa cyane ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo no ku ruhande rw'abasirikare ba FARDC, aho bari kwerekeza abasirikare benshi b'iriya bice ndetse kandi no mu bice bya Warungu. Gahunda bafite no kwigarurira ibice byinshi bitandukanye byahariya muri Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko umujyi wa Bukavu ndetse n'imisozi igize umujyi wa Bukavu itandukanye, ari za Kamanyora, mu Mashoka bari ndetse kandi aho bivuga yuko bashaka ikibuga cy'indege cya Kavumu. Ni nyuma y'ibitero kandi bitandukanye biri kugabwa n'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo bari gutegura, aho bari kuvuga yuko ngo bagomba kubahoza imisozi myinshi itandukanye intare zasarambwe zibitseho nyuma yo gutegura operation Simusiga, operation Karabutaka z'indege z'intambara ndetse kandi n'ibibunda bya muzinga byiganjemo ama BM. Bwana munyamakuru, rero M23 hari andi makuru aturuka mu ntara Kivu y'Amajyepfo ngo abaturage b'ahantu hitwa Kihade ndetse na Kigwegwe bamaze kwimurwa nyamuna mu gihe ngo M23 yifuza gukoresha iyi nzira yinjira muri Uvira, ndetse biravugwa yuko ishaka kubakoresha yinjiza ibifaru n'urugamba rwo kwataka Uvira. Aya makuru nayo ndakeka uyafite, turagenda twinjiramo tano kwa tano ndani kwa ndani kabisa. Iwarikane mu gace ka Ikobo wamaze kubura igica hagati y'abarwanyi ba M23 ndetse FARDC n'abafatanyabikorwa bayo. Aya makuru ndagenda tuyava imuzingo nyamuna Bwana Karimba. Amakuru ni menshi cyane, abadukurikiye nababwira ati ni menshi cyane muri rusange.
Amakuru yo ni menshi cyane bwana umunyamakuru, turagaruka ku magambo adasanzwe ndetse kandi yuje urwango akomeje kugenda kwirakwizwa n'abasirikare b'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo mu bice byinshi bitandukanye bya hano, aho bari gukora propaganda mu baturage bababwira yuko bagomba guhumukira ndetse kandi no kwagurukira kurwanya umutwe w'intare za Sarambwe, nyuma yuko umutwe w'intare za Sarambwe uri gutegurwaho ibitero simusiga, ibitero karundura, kandi ubona yuko rwose ibi bitero bishobora kuza kuvamo ikintu kigari cyane. Ukurikije buryo ki imirwano iri gutegurwa bwana munyamakuru? birumvikana, ariko bwana Karimba twaza gusoza aya makuru tutaje kunyarukira mu gace ka Kaziba. Wazarendo iragira iti abasivili mugume mu nzu ati Kaziba Kaziba Plutongo twayivye kabisa. Aya makuru nahoze ndabona amwe mu mavideo Wazarendo rwose igira ati Kaziba abasivili mugume mu nzu, imico ngo nayo tuyakate. Ibi nabyo nagira ngo tugende kwiva imuzingo. Ibice by'intara kiva amajyepfo urabona ko M23 ifite ubwoba bukomeye cyane, ifite panikimenti ku rwego ruri hejuru cyane, bitewe n'ibitero yagiye ibona byo mu bwoko bwa drone CH4 kabisa na Wazareno FDNB. Abadete bagiye bayigabaho, yaba mu gice cya Warungu, yaba mu gice cya Minembwe, bagiye babyumva. Rero magingo yari ikintu twakwita gupanika ku nyeshyamba z'M23 mu ntara ya Kivu Amajyepfo, byakomeye cyane. Ariko bikavugwa ko M23 yiteguye cyane. Gusa aya makuru ndi gukesha zimwe mu mboni numvise ko hari ibindi bikoresho bya M23 zinjiye muri akte ya Kamanyora bigiye kwifashishwa mu kurwana mu ntara ya Kivu Amajyepfo. Ibi nabyo rero ndagira ngo tugende tuva imuzingo. Urugamba rw'intara ya Kivu Amajyepfo, ari umutarama agiye ati nibwo rwajya kuba rwose, ati nibwo rugiye kwambikana hagati y'intare za Sarambwe ndetse na Wazarendo FDNB ndetse na FARDC. Ubu rugamba rero rukomeje kugenda rukomera cyane ndetse kandi rukomeje kugenda ruba ihurizo bwana munyamakuru. Ahangaha ngewe yongeye kuvuga ibintu ndabanza nkabica ku imuzi, nkavuga gitera ariko nkavuga n'ikibimutera. Ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no ku ruhande rw'abafatanyabikorwa babo bari gutegura operasiyo simusiga, operasiyo karabutaka. Ni nyuma yuko ngira ngo byagiye bigaragara yuko izi operasiyo simusiga, operasiyo karabutaka zagiye zitegurwa ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi, nyuma yuko batangiye kwegereza abasirikare muri misozi yo mu gihugu cy'u Burundi yegereye hariya za Rumonge, hariya za Bugarama, Magara, Rutuno, Muturirwa, Minago, Kagongo, Gahinda, Busaga, Murambi ndetse n'ahitwa Mubone, Gitaza, Migera, Muhuta n'ahandi hatandukanye. Aba basirikare b'abakomando nibo bagiye bambutswa bashyirwa mu mato bajyanwa muri iriya misozi ya za Uvira, hariya za Kavimvira. Bwana munyamakuru rero ibintu bigenda bihindura isura uko umunsi ugenda uzaza undi, ko nakomeje kugenda mbikurikirana cyane. Bivugwa ndetse kandi byemezwa yuko iki gisirikare cy'u Burundi cyahawe inshingano zikomeye cyane, bivuga yuko n'amakuru y'ubutasi bwa gisirikare aka kanya igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo yamburiwe inshingano igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ahubwo ubu ngubu izo nshingano ziri mu maboko y'igisirikare cya FDNB, aricyo gisirikare cy'u Burundi. Bivugwa yuko rero izo nshingano igisirikare cy'u Burundi cyahawe nizo zikomeje gutuma imisozi itandukanye yahariya muri Uvira, iriya misozi ya za Kiriba, hariya ku muhanda Rutenesone yari 5, iriya misozi ya za Runigo, Kingwengwe, Pruta, mu misozi yegereye hariya Tema ndetse n'ahitwa Kiku n'ahitwa za Useni mu majyepfo ya Uvira. Niyo mpamvu igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo kiri kohereza abasirikare benshi cyane. Ibi rero iyi mpamvu ikomeye gutuma abasirikare bohereza n'abasirikare benshi cyane bikomeje guterwa nuko bamaze kumenya yuko amakuru y'ibyo bari gutegura ku ruhande rw'umutwe w'intare za Sarambwe bamaze kuyamenya, bikaza no gutuma intare za Sarambwe zohereza abasirikare muri misozi za Kamanyora, Sanjere Mera hariya muri Uvira, bakohereza abasirikare hariya Murenge ndetse na Dembe na Kihande. Aba ni abasirikare biteguye kugira gute kuburizamo ibitero by'indege za drone ndetse na kajugujugu z'abasirikare ba FARDC bari gushaka kugaba ibitero simusiga, ibitero karabutaka, kandi ibitero bigamije kurimbura umutwe wa M23 ndetse kandi n'imbaraga zabo. Kandi bikanavuga yuko izi mbaraga ziri kugenda zigaragazwa n'igisirikare cy'u Burundi zishingiye ku mafaranga atagira ingano yahawe aba basirikare
amadolari menshi cyane rwose bivuga ko ikubitiro babahayemo kimwe cya kabiri mu rwego kugira ngo babone buryo ki bahangana n'umutwe neza Slam. Birumvikane ko rero ibintu bigiye gukomera kandi birumvikane ko imirwano igiye gukomera cyane mu misozi ya Sud Kivu ndetse no mu misozi by'umwihariko ya Uvira ukurikije buryo ki operasiyo ziri gutegurwa kuko abasirikare 33,600 nibo bari kubarwa mu mibare bamaze gushyitswa mu bice bya hano muri Uvira bagiye kwataka Sud Kivu bagakuramo umutwe wa 23. Bigaragara yuko rero uno mutwe nawo gahunda usigaje nyuma yo kubona yuko umubare w'abasirikare bafite ari bakeya ku ruhande rw'abasirikare FARDC ifite n'abarundi uba gahunda bazanye niyo kurwanisha ibifaro ndetse n'indege z'intambara ziri mu bwoko bwa Search4 ndetse na kamikaze zo guhangana n'ibi bitero. Urumva yuko rero ibintu bikomeye kandi urumva yuko bikomeje kuba ihurizo kandi uko umunsi ugenda uzaza niko bikomeje kugenda bihindura isura. Ngewe ndagira ngo twinjanemo neza ngewe umbwire ese izi deployment z'igisirikare cya FARDC mu misozi ya za Kavimvira Kawezi muri Uvira ndetse n'ahitwa za Kikuna Kiriba hafi y'umuhanda Route Nationale 5 ugana mu byerekezo bya Runiga ku muhanda ugana za Sanje na za Remera biraza kubyara iki mu gihe mutwe w'ineza Sarambwe nawo ukomeje kudeployinga abasirikare hari imurenge mu byerekezo bya hariya Dembe Kihande Kingwengwe ndetse no muri ya misozi yari hafi na Shabunda ndetse n'ipene kuso bwana Karimba urakoze cyane gusa hari ikintu nabwira abadukurikiye muri rusange intambara y'intara Kivu Amajyepfo urugamba rwiteguwe igihe kinini cyane M23 kubibuka neza yafashe umujyi wa Bukavu umujyi mukuru w'intara Kivu Amajyepfo ku itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka wa 2025. ubwo rero M23 yafataga uyu mujyi wa Bukavu yahise itangaza ko yiteguye gufata umujyi wa kabiri w'intara Kivu Amajyepfo ari wo Uvira. Ibi rero M23 kubera ko munsi yatangiye kugenda ibigerageza ikora diploma militaire mu buryo bukomeye cyane. FARDC bamwe mu bagiye bagambana ibice bikagenda byigarurirwa n'M23 byagiye bibaho kenshi cyane. Gusa igisirikare cya guverinoma y'Uburundi FDNB ubwo cyinjiraga muri Uvira habaye ikintu twakwita connectment ku misamba z'M23 zabaye izikozwe mu jisho mu buryo bukomeye cyane kuko igisirikare cya guverinoma y'Uburundi cy'abashinzwe FDNB cyahise kibangamira imwe mu mipango y'imisamba z'M23 ndetse cyahise gituma imishinga y'M23 yari ifite kwinjira muri Uvira igitangira kugenda gakere. Ndagira ngo umbwire abadukurikiye ati magingo ya gahunda militaire ku ruhande rw'imisamba z'M23 zirakorwa gusa zakozwe guhera ku itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri ubwo umujyi mukuru w'intara Kivu Amajyepfo Bukavu wigarurirwaga kugeza magingo ya gahunda militaire ziracyakorwa mu bice by'Amajyepfo Kamanyola n'ibindi bice bitandukanye za Kavimvira ndetse nagira ngo ubwire ati kugira ngo Uvira izigarurirwe ni urugamba rukomeye cyane. Ntabwo ndi kubibona mu mboni zanjye M23 izataka Uvira ariko kwigarura ni ibintu bidashoboka cyane nk'uko abantu babyiteze. Yagira ngo mvuge ati mu gihe kirimo ingabo za guverinoma y'Uburundi FARDC yaramaze kugenda itoranwamo umugambanyi. Urabizi neza ko ubu magingo ya ubutasi bw'igisirikare cya FDNB nibwo buri gukora mu ntara Kivu Amajyepfo imaze muri Uvira. Ni ukuvuga ngo ubu kugira ngo M23 ibe yabona abo ikoresha n'abagambanyi muri Uvira ni ibintu bigoye cyane bitewe n'ubutasi buhari bwa FDNB. Ibi rero bihita bitangira gutanga ishusho y'urugamba rukomeye cyane magingo ya kugira ngo M23 ibone inzira zigomba kwinjiza Uvira ikoresheje ubutasi ni ikintu kigoye cyane kuko ubutasi bwayo bwose bwamaze kugenda buvumburwa. Niba ubyibuka neza M23 yagiye ikoresha zimwe mu nyoni FDNB igenda izivumbura igenda ikoresha abana ubwo yaboherezaga muri za Uvira bagafatirwayo abamama ndetse na bamwe mu bapapa ndetse yagerageje no gukoresha impuzankano. Ariko bwana munyamakuru naguciye mu ijambo hari akantu numvishe ngiye karansetsa. Ujya ubona bya bintu by'ibisati bajya bambika imyenda mu masoko abantu bacuruza ngira ngo imyenda murabizi neza ngira ngo ugira na business rwose abantu bajya banabimenya business yo gucuruza imyenda.
biriya bintu by'ibisitati rwose ngo niyo mayeri igisirikare cy'u Burundi cyakoresheje muri iriya misozi ngira ngo wagiye ugarukaho twavuzeho y'ibitero biri kugabwa n'umutwe neza asanzwe bakoresheje drone ngo bafataga ibisitati bakabyambika impuzankano z'igisirikare cy'u Burundi ngo bakoze isoko rikomeye cyane ryo gukora ibisitati byinshi bingana n'umubare w'abasirikare bohereje mu bice bagiye kurwaniramo. Noneho ngo drone z'umutwe neza asanzwe ngo zifite ukuntu zasharingaga amakompora ngo amakompora akarasa amasitati abasirikare ngo bihishe mu mvumo. Bwana umunyamakuru ibyo bintu nabyumvishe ndavuga ni noneho ino ntambara uretse kuba ari intambara noneho dusanzwe tuzi ko perezida w'igihugu cy'u Burundi ngiye mufata nk'umukomediye, ariko noneho operasiyo ari kurwana noneho zirimo n'ubukomediye burenze bunateye n'ubwoba. ndajya komeza cyane unyibwirire mbajya ngo nako kana abantu bakumve rwose tugacishemo. Bwana Karimba urakoze cyane. Ndabona urugamba rwo mu ntara y'Kivu Amajyepfo rushaka n'amarobo azaruzamo kuko abantu bumve neza ko ari urugamba rukomeye cyane. Yumviyemo 23 ibona n'inzira ya balkanization muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu gihe 23 yaba yamaze kwigarura Uvira ibona neza ko yategeka ku meza y'ibiganiro bikumvikana. Ngira ngo mbwire abantu magingo ya 23 ntabwo yifuza ubutegetsi bwa Kinshasa bwose. 23 yifuza balkanization, sinzi ko abantu batamaze kugenda babibona kuko babona ko nta kindi kibaraje inshinga. Barashaka gukora icyitwa Kivu Republic muri rusange. Babona neza ko umutoza bamaze kwigarura Uvira bakicara ku meza y'ibiganiro muri Qatar i Doha. Balkanization bigakunda. Niyo mu gihe babona ko batarafata ubyambere ko Uvira magingo ya impamvu ibaraje inshinga ni kimwe mu gice gikomeye cyane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo imaze mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'intara ya Kivu Amajyepfo. Iyo Uvira umunsi baba batarayigarurira bafunga imipaka ihuza igihugu cy'u Burundi na RDC, birumvikana ko ingabo z'u Burundi zitazagarara kwinjira muri Uvira. Erega bwana munyamakuru ntago ari ingabo z'u Burundi gusa, yego ingabo z'u Burundi zirenga 10,000 zirimo zarazanywe zirahari hariya mu misozi ya za Uvira za Kavimvira Kiriba n'ahandi hatandukanye. Ariko buriya abasirikare benshi ba FARDC nyuma yuko barwaniye mu misozi ya za Bukavu bagatsindwa buriya benshi berekeje muri Repubulika Demokarasi bari muri Repubulika Demokarasi Kongo berekeje mu Burundi. Abacancuro b'Ababiligi abacancuro b'Abanyamerika bakomoka muri Amerika Amajyepfo, Colombia, Argentine ndetse na za Mexique bose ni hariya bari operation niyo bari kuzitegurira. Nukuvuga ngo n'ibikoresho byinshi ibyagurwaga byavanwaga mu Bubiligi byavanwaga mu Burusiya n'ahandi hatandukanye biri kuzanwa bikurwa mu Burundi bizanwa Uvira. Nukuvuga ngo Uvira ni inzira ndende kandi ikomeye cyane y'intambara idasanzwe dushobora kubona muri bino bice kandi intambara ishobora kuba mu buryo butandukanye twebwe nubwo twatekerezaga. Birumvikana cyane impamvu narivuze ngo 23 kuba ishaka Uvira inashaka gufunga n'imipaka y'igihugu cy'u Burundi. 23 itegeza ko ubwo ingabo z'u Burundi zinjiraga muri Uvira habaye ikintu twakwita ko mu buryo bukomeye cyane. Kuko ndakeka abacancuro bari abanyakongo baje vuba urugamba rwa Uvira. Urugamba rwa Uvira rwinjiyemo Abarundi ubwo Bukavu yafatwaga. Neza uko uwahanganye niba ujya ukurikira amatangazo ya Kanikara Urensi umuvugizi wa AFM 23 avuga ko igisirikare cya guverinoma y'u Burundi gikomeje kubagabo ibitero by'ubwiyahuzi by'indege zo mu bwoko bwa drone C4. Rero urumva yuko ikibahangayikishije kenshi cyane ibitero bikomeje kugabwa ngo n'igisirikare cy'u Burundi. Rero barumva kuba bafata Uvira ari strategique ikomeye cyane kuba bafunga imipaka ntagire umusirikare w'u Burundi wongera kwinjira ku butaka bwa Uvira ndetse bimaze mu ntara ya Kivu Amajyepfo. Rero ukabona ko Uvira ari isibaniro rikomeye cyane, ari igisobanuro cy'intambara ikomeye cyane mu ntara ya Kivu Amajyepfo. Ari FARDC iravuga ati gutakaza Uvira dutanze balkanization. Ukabona ko ari ibintu bikomeye cyane na FDLR muri rusange iravuga ati gutakaza Uvira. 23 ifitanye amasezerano imbere y'Itabara umutwe urwanya leta ya General Neva. Burundi bwamaze gutembagara. Rero ukayibona ko ku mpande zombi ibintu bitazora ni urugamba rugiye kugaragara mu ntara ya Kivu Amajyepfo.
ahubwo ikintu nakubwira umunyamakuru Karimba nta ntambara twabonye muri rusange ahubwo intambara igiye kugaragara. Intambara igiye kujya yatangira, ariko ndagira ngo tubyinjiremo tugana no ku musozo, twinjire mu misozi ya za Warikare. Ndagira ngo twikoze Ikobo, Peti, Burayi, Marimo ndetse n'ahandi hatandukanye mu misozi yegereza Karembe. Ndi kumva yuko ngo ibitero bikarabutaka, ibitero simusiga biri gukorwa n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abafatanyabikorwa b'Abarundi n'abacancuro ngo bagamije kwigarurira iriya misozi itegamiye teritwari ya Masisi, aho bashaka kwisubiza iriya misozi ya za Kirorirwe, bashaka kwisubiza Sake, bashaka kwisubiza Bihambwe, Rubaya, biriya bice bikungaye ku mabuye y'agaciro byinshi. Biravugwa kandi biremezwa yuko operation simusiga yakozwe na drone z'intambara ndetse n'akajugujugu hariya muri Ikobo ngo yatsize M23 yikuye mu bice byari muri Ikobo. Ariko aya makuru nagira ngo mwibarize wowe uri hafi y'ibyo bice, niyo cyangwa se ni yandi y'abamotari y'abantu bakomeje kugenda babeshya. Nge nago ku kinyamakuru cyanjye nago nge mvuga amakuru y'abamotari, mba nshaka kuvuga amakuru ari realite yizewe kandi afite ibimenyetso. Aha ariko ibimenyetso bya mbere ngira ngo utarabigarukaho ngiye mfite, ngira ngo ku munsi w'ejo twahoze tuvuga ku kuntu operation ngira ngo twabiganiragaho mu gikari zakozwe ifatwa na Bukumbirwa ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakoresheje indege za drones na kajugujugu hari ifatwa abacancuro b'Ababiligi ndetse n'abacancuro b'Abanyarijantine Colombia bakomoka muri Amerika y'Amajyepfo bafatanyije n'ingabo z'Uburundi n'iza FARDC Special Force Anaconda ndetse n'aba Eagles bakarasa ku mutwe neza Sarambwe, bikaza no kurangira ngo umutwe neza Sarambwe wohereje abakomando b'abanyadushoka ngo bakajya gutera muri bice bya Bukumbirwa aho abasirikare b'Abazarendo bari bakambitse, bakaza ngo kuhahitana abasirikare bagera ku 111 b'Abazarendo bari kumwe n'abasirikare ba FARDC, bivuga ko nabo ba Eagles bari barimo, kuko amafoto ngira ngo nk'umuntu utaba muri groupe yanjye abagomba kwandika 0788577237 ibimenyetso, amafoto n'amavideo akabyibonera. Ni amakuru meza ubutasanga hano ndetse hano ku murongo wacu mugari di. Tunabibutsa gukora subscribe, like, share, comment aho bigenda neza no bitagenda neza. Ndagira ngo umbwire wowe urugamba rwa Warikare urabona ruhatse iki, urabona igisubizo cy'urugamba rwa Warikare koko biraza kuba igisubizo cy'uko iyi FRDC n'Abarundi n'aba bacacu bari bwinjiye muri Masisi cyangwa bari bufate n'ibindi bice bari gushaka gufata byegere Warikare, cyangwa se biraza kuba iby'ubusa n'ubundi FRDC yongere itsindwe cyangwa se yongere kubitwe nk'uko yakubitiwe Masisi, Rushuru, Rubero igakubitirwa Sudi, Kivu, Mira, misozi ya Bukavu n'ahandi hatandukanye. Uranyumva neza? Amarezo ndumva atumvikana neza, sinzi ikibazo kibayeho. Alo. Yego, ntabwo twumvikanaga neza ku murongo. Iyo misozi rwose bitewe n'ukuntu iba ihanamye cyane amarezo kuyabonera nta nubwo biba byoroshye. FRDC nabo bashobora gukupa amarezo mu rwego kugira ngo rwose barebe yuko aya makuru atanagira kure cyane. Wasanga barana bahakinze bwana munyamakuru. Birashoboka cyane kuko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje kugaragaza ubwenge bw'ikoranabuhanga. Zirakunzwe sexiye Antoine Chilombo amaze gutumiza kwa Twitter none igomba kuzagikurwa kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ahubwo nuko uzajya witonda mu gihe uri kuma amakuru, nuko ujya ahantu hari umutekano hameze neza, kuko ushobora kuza guhura n'ikibazo. Ibyo bwana munyamakuru tuba twarabyemeje urugamba n'intambara tugomba kurwana mu itangazamakuru, kandi uriya nta musirikare amarezo ndumva yanze rwose cunga n'ahantu uherereye, ndumva ibintu bitameze neza. Ndagira ngo rwose tubonereho umwanya rwose dusezera abantu bose bo ku murongo wacu mugari urajwe inshinga no kugezaho amakuru agezweho kandi yizewe. Uwo ni inshuti ndetse akaba umuvandimwe, ariko ntabwo uba ugomba no kugenda utababwiye kuri TV yawe rwose ngo bajye gukurikirana babwire. Kuri TV bayita iyo news kwishyirwa bwana Karimba. Yes. kugira ngo abantu badukurikira rwose bakomeza kuduha umwanya wabo tubagomeza kugera tubara muri ino ntambara nini cyane kandi intambara ifite. Tubibutsa yuko dutanga ikiguzi ndetse n'igitambo cyose gishoboka kugira ngo amakuru aboneke. Igitambo cyose twiteguye kugitamba, asigaye amakaboneka kandi yizewe. Urakoze cyane bwana, kandi ukomeze umererwe neza, ugira amahoro n'imigisha bikomoka kuri Nyagasani, impagarike n'ubugingo bigume mu mutima wawe. Sawa.